Dok moderna Hrvatska već 20 godina nema ni banku sperme, 800 km dalje Skoplje je postalo evropska prijestolnica medicinski potpomognute oplodnje. Tamo po djecu odlaze ljudi iz cijele Europe, pa i brojne Hrvatice, jer imaju jedan od najliberalnijih zakona, pa je dozvoljeno sve, i surogat majčinstvo. A posebno je zanimljivo što im sperma stiže iz Danske, pa sve više žena traži visoke plavokose donore, odnosno bebe vikinge. U Skoplju je bio i naš Borko Brunović. Skoplje, prijestolnica in vitro oplodnje. Glavni grad Sjeverne Makedonije meka je za sve koji do djece ne mogu prirodnim putem. U njega dolaze buduće majke iz regije, ali i cijele Europe, među njima i velik broj Hrvatica. 90 do 100 Hrvatica godišnje dolaze kod nas. To je negdje oko 10% od svih pacijentica koji prođe na ovaj proces potpomognute oplodnje. Mislim da je uzrok samo to što je kod vas zakon ograničava pacijentice da dođe do doniranih jajnih stanica, spermija i embriona. Makedonci imaju jedan od najliberalnijih zakona u Europi. Jedna su od rijetkih zemalja u kojoj je dozvoljeno surogat majčinstvo, ne postoji ni dobna granica za in vitro postupak, pa u klinike sve češće dolaze žene u 40-ima, čak i 50-ima, koje su se prvo odlučile za karijeru, a tek onda za obitelj. Sve su starije, recimo, prosjek pacijenata koji dolaze ovdje. Ali srećom sad postoje, rekao sam, moderne metode koje što su donacija gameta, da li jajnih ćelija, da li spermatozida, onda gdje je to indikovano i na taj način pomažemo. Nikad nije kasno. Pa u praksi da, zavisi od recimo opšteg zdravlja. U ovoj prostoriji na minus 197 stupnjeva Celzijusa čuvaju se jajne stanice, spermiji i embriji koji se uvoze iz Međunarodne banke donora iz Danske. Hoće li postupak biti uspješan, ovisi o puno faktora, najviše o dobi i zdravlju buduće majke. Kod onih ispod 35, to je već 70-80% sigurno. Kako ide nagore, to se smanjuje. Država Makedoncima koji ne mogu imati djecu financira cijeli postupak, no takozvane bebe iz epruvete potakle su razvoj medicinskog turizma. Paketi koštaju od 4 do 7 tisuća eura, klinike su pune. U Sjevernoj Makedoniji 7 je klinika za medicinski potpomognutu oplodnju. Prošle godine država je platila 1100 in vitro postupaka, no ukupni broj puno je veći jer velik broj budućih roditelja dolazi izvana i postupak plaćaju sami. Razvoj medicine omogućio je roditeljstvo onima koji iz objektivnih razloga ne mogu imati djecu, no liberalni makedonski zakon otvara i neka etička pitanja. Najvažnije, s koliko smo godina prestari za potomstvo. Jedna koleginica pred 2 godine, to je bila 61 godina. Uspješno? Uspješno sam poročen. Ali to, mislim da to etički nije u redu. I tako su i bake postale majke. Na kraju ove priče donosimo odgovor na najvažnije pitanje kakve gene žele buduće majke. Iako pri odabiru donora kompatibilnost određuje umjetna inteligencija, Hrvatice imaju vrlo specifičan ukus. Po mom iskustvu, naročito kad biraju donora sperme, više biraju ove sportiste, atlete, intelektualce, slabo biraju. Više vole. Da, više vole, da, tako je. Ali zato rado biraju plavooke i visoke donore, većinom iz Danske i skandinavskih zemalja, pa se mnogi šale da će Skopljem, ali i cijelim Balkanom uskoro šetati vikinzi.